eduka asorgo gurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo ere engare eyuerengia na boigo ekogokie liso lyao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team ya tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo cyo gotebereria kindi gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokorengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo eyuerange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television, Ekeonga, Kiamamogusi. Morogo mya mwanchi omurigerero Getembe TV bori tukerira Jumatatu chitariki 10 mutenyino yo kabere omwaka no yuwechiri bube 25 nago kwandire na kwariganire SMS Chinsa Ikomi asenchira yo bwenge nchenga Catherine Nyaboga Wilson Makori kura sense Mary Emanyerio na boigo DJ Atsan nera ogendete konekia chibichara marengo kirachira asenchira yo wekranu karibu sana ngumanyenga na ari abariki baitu batwariganire korwa ime na isko yorogongoro ituragusi wikera amagacha manene ye bunge ase Omochio Nairobi.
Ekeonga Chinsa Ikomi mwancho murigerera togo chaka korwa ase kenyoro kieburi abo asaba menya abo besokire na korera eyamagega yabarabo koborwa amache asegeka kemiaka 15 goikira bone okwana barabo nigo batebire nigo omubunge omukoro bworogongo rumoske Simon Ogari abagachirete egesime kyo korende goikira boniga nigo nenya nabo bagendete gutwara omochando bwa amache asensemeyo amachaya igato chandete community eburia etwa na rueto bole mobuno mongi no moboraka amacha konya abantu abana be sukuru nyasara bachandegete pakenya gitari nero bona abantu asitoko chiroche toko chiare gakia serikali omo chumbo itogari are nero rosatia makunyire tukuru abuli tangani no mwesimi ugali ugali agatakanya agatorosalia maji akambuya agatakanya sieka for 5 years na no kelio nero chire onyasie kirese miaka 3 bona ngitu akunyire twege simeke tawo kolera mwa twale gwanja alifo mindo kwale gwanjo suka ige bulio torosalia macha ya iga tonywe elinde twesibye tororekane ko babantu onya taliba twakakabulia agatorutense toyura maji kole kana muraina ro tobegete gachiru fekita yo jago cho tuachi nyinge sana lakini asa makoro tayo robana ngo sabe serikali moto bwatesi tonyara konyora mache bulia bono matitali angega tangire bekira ya menyire myaka 15 matitayo bono serikali mwara kozorera mabera motokonye abangina bachandekire entu twaborwa macha bagaka toko isibinka bagitokonye serikali macha abikiruga koli myaka manyomo mwana bwensi byo iboletu ojire bakafomo wali atanya kunyo mwanche omurigerera togosika bosio nigo borit kuri rero gosema mbia rero muwaziri otenenerete chinguru cy'omurero imensity ya Kenya umuske Opiyo Undayi aikirana ase county ya Nyamira ase amagendro yokwenekia kobeka chistima ase ebinyoro gokwana ase tundu bari ati timbo egotoka iwodi ekerenyo ebunge ya North Mogirango nigatebe serikali nigebegete gwetania chiribu chimisano nemo erikwenekia amagendro yokobeka estima ase county ya Nyamira omo seneta Okongo Mogeni oikerana ase omoyegoyo nigaboria omuske Undayi kwabekera taya ase chichiro erikwenekia oborendi asaba menyi be county ya Nyamira anene mono chinga kichabo tuko karabakora obwonchoreria sisi kama serikali tumeamua kwamba kwa wakati huu ile jukumu ambazo tuko nazo ni kufanyia nyinyi kazi. Na hasa sisi kama wizara ya kawi tuko na mipango kamili ya kusambaza stima katika kila pembe ya nchi. Na Mheshimiwa Rais ametoa agizo ya kwamba sisi wakati tunafanya mambo ya maendeleo ya kusambaza stima tufanye bila mapendeleo au ubaguzi wote. Na katika hiyo mpangilio ya Mheshimiwa Rais William Ruto, kaunti ya Nyamira hawezi baki nyuma. Kazi ya Nyamira, kaunti ya Nyamira iko ndani, sawa sawa. Na kwa hakika katika hii mwaka peke yake serikali inaongozwa na Mheshimiwa Rais Ruto imeweka pesa kwa bajeti. Pesa shilingi milioni 620 620 million shillings has been put aside for purposes of electrification in this county alone. Sasa hizi market zetu ziko hapa. Kitaramuka hapa isinto iko direction gani kutoka pande. Kwa hiyo market kuna taa ile inamulika kweli? Tunaomba tupate hiyo mulika mwizi waziri imulike hapo. Na hata ukienda kule chini Ekerenyo. Waziri, sijui kama utanisikia Ekerenyo. Hiyo ndio ile market ya muhimu sana area hii. Lakini hiyo mulika mwizi hakuna. Ama namna gani? Sasa ningependa utusaidie vile inaweza mwanche omurigerera togotigana nayo nigo omorai bwensi ya Kenya omuske Daktari William Samoei Ruto asegetri na goteba eganganero yoko embe aseria ya DRC emagega yense yo kwenekia chisegi asege kabono ekigiatigire abantu batabwati obomenya nabande gosiria amagimabo omorai bwensi niga yakwana yaiga ase nyomba ya State House asege karo na bambasada na boigo abateneneri byombi kurwa ase Chinsa cha Isco ya Kenya. of
these processes. So we agreed that these processes should be merged into one. Number two, we also agreed that we should expand the space for facilitators, so that instead of having one facilitator, we will have 3 facilitators. And we are in consultation between me and my co-chair on identifying the additional facilitators so that we can provide a more robust mechanism and energize the whole process of mediation in the DRC. And number 3 is to focus on both intra-Congolese dialogue amongst the parties in the DRC and also in the dialogue between DRC and its neighbors, more particularly with Rwanda. That will be the focus of the mediation process and the facilitation process, and the merger of these 2 processes. Chinga kiechechio nigo murai wense akwanira ingana yo gochenja kwerire anene mono asense ya Africa na Kenya asabo igo akutebera ebitambukiro bya serikali yabekire kwene kyabuna ngorwaniere na gukora enganeyo. Like-minded nations to push the climate agenda forward. Domestically, Kenya has made remarkable progress in transitioning to a green economy with over 93% of our grid electricity generating from renewable resources such as geothermal, wind and solar. Our national tree planting and restoration campaign, targeting 15 billion trees by 2032, is on course. In 2024, our efforts led to the planting and growing of 750 million trees. As we approach COP30, we call on international partners to honor their climate financing commitments. Kenya will continue leading by example, advocating equitable climate financing and ensuring Africa's voice remains central in global climate discussions. I urge for your support in this endeavor. Excellencies, ladies and gentlemen, I commend the diplomatic missions and international organizations in Kenya for their cooperation, goodwill, and support. Mwanche umurigera togoskabosio aso murobirio aje na boigo egetambukiro yokumirana na gokora egeikaro na barai cross county minseti ya Kenya ritukoria rero nigo omokonyi bo murai wensi ya Kenya omoske Professor Abraham Kithure Kindiki omirana na barai cross county eri ya Kiambu asbakore egeikaro aso mochio kareni county ya Nairobi ekenenge kenene no gokwanira igoro ya magendro ase county ka okwana ase gekarekyo nigo moske Kithure aigere serikali na magendra anene mono omorobirio ryo CBC omorobirio sha na boigo omorobirio moya bokwena na chibesa gochia se university. NHIF had covered only 9 million people for these years. Right now, for 4 months, we are at 19 million. The aim is by 2027, we'll push that number to 40 million. As we try to improve how SHA and Taifa Care works. And therefore, again, part of my work as the principal assistant of the president is to unlock the bottlenecks for government programs. So hii Monday nimeita magavana wote wa Kenya na Ministry of Health na watu ya mahospitali, public and private hospitals watakuwa hapa kwa hema ndio tulainishe mambo ya Taifa Care. So, other than that, of course, education reforms. We are very keen in streamlining education to make it affordable, accessible, and of high quality and also relevant. The work we are doing on CBC, the work we are doing in the funding of higher education is to make sure that as many children of Kenya as possible are able to access education. There are a few issues which we are streamlining, again,
but the funding model in its best format will bring Mwanchi omuregere na kere itigarite insi ya matuka 5 erio bochoriwe kiombekeri kia AUC bochigokorekana mapema ose weekend yega chitariki 15 rituko ria rero nigo abajumbe kurwase kia makeri kia ODM homirana na gokora masabo yo kumosabera omuskeraira bosibo bochorio bubuno munyakero go bwe kiombekio kia AUC kago kwana asa masabo ayo nigo murairaira ago kere getambo kerekyo na goteba nigara achie gosenari no boen na chikobwa ase bochorio bu. Nasikia haya wakaniuliza kubali uje uwe kama kiongozi wa bara la Afrika. Nikapiga moyo konde. Na vipi na Kenya je? Na Kenya je? Kasema Kenya iko ndani ya Afrika, sio? Sivyo? Nikasema mimi niko tayari kujaribu hii kinyang'anyiro. Kwa hiyo mimi nimetoka, nimeongea na viongozi wote wa bara la Afrika. Wakikubali, nitakuwa mwenyekiti wa chama cha baraza kuu la African Union. So wakakubali. Kura itapigwa Jumamosi hii ambayo inakuja. Sio? Mimi naenda. Nikichaguliwa sawa, nisipochaguliwa sawa, sivyo? Si mimi niko na imani kwetu. Kwa hivyo mimi natoa shukrani sana kwenu kwa kuniombea mimi. Mimi nitasimama imara nikienda katika Mwanchi omuregerera wikiraga bunongo chikogoikeria omwere Ekeonga Chinsa Ikomi asenchira yo wenge korenda yo mona yanda mange no chiko yanyora asobo ikiranu Chinsa ibere na Chinsa inyecho botko bwarera no yo minto Clinton oni korende ngo gatenga asege kagetari getambe morobero omoyia no ngo chikogochirore imeye studio morobero bwekererano ogochikoreto na DJ Topsha Makopiyo na ongorogo nako niri borigeri borobia ase omorobiro yo na ogendere koyochengera chengatri Nyaboga DJ Atsanero beriga kone kechibicha na marungu kirachira senchira yo wikiranu nabo igo Wilson Makori na yatobwatirana nere kura sense Mary yabimanyerere Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate shugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills ikobwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono mbabwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama bati aye chigage emerongibere na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM ni kubwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue, na wigo na Green. Ubutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganyagwe customer. Mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao. Tutari lero ase Ouru MRM showroom. Onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na wigo ayo orakoberwe kasore asobwango. Eduke liga ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom. Wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sete namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Plan Hub niye moya chiduka echichiko n'ibintu bigutumika service nabo gase nyumba yao yani furnitures asili golidia mabuko ebyo bikomenya segeka ase Chinsa cha living room